Daday wanderen turista ang Pondiboto ing Pampanga, Banwa-Banwa, Balang Meleldo. Pauli da rin tradisyon, kalupaning pamagdarame, pamamusan krus, pamagsalibat-bat, ang pompapaku. Lunis Santo Pamu, mayakit no kareng dalan deng mamanata, abibit-bitan deng karelang gamit, kalupa da rin Borelius, Pulanggus, Kababat, Sudya, ang krus. Deng may sabing kagamitan, malyari lang saluan, ang arkilan. Keniking syudad ni Angeles, ing dating apataralan na Borelius, pamisalid na nengening 600 pesos, uling mi kamal kanuing kawayan. Kabang den kuro sa pupusanan, malyari la kanong arkilan kay ngalagang 200 hanggang 300 pesos. 200 po. Metong pong kurus. Kami po kasi parent nila pong sa 200. Potang indam dala po kasi kabalik daw po sirala po. Kasi kaya kami po atilari pong gastos. Panali pong pintura, tornilyo po. Reng mamanata, ari Ian Gabriel de la Cruz at sambingkang ning Ciudad Angeles at inomang sarili ng gamit na pegawa. Ay mo muna po men, arkilaong kay pangadwa pong banwo. Ginawa na po sarili. Willing na ako para po sunduking panata ako. Samantala, migpaga nakano man deng health experts, amalyari lang may infection deng sugat akwa keng pamagdarame. Posible mo rin kanong ma-heat stroke, pauli na ning matinding pali. Kaya naman, dapat la kanong minumda kaladanum deng mamanata ngening Maleldo. Kaya be po, i-Art Consuelo, ako, ingkaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.